Kaya botlhabodi le go thi fela maso a mo tswa go kwa mo di ena la go okay le kwale go thi go go ba le se vila tsa wena o ya go ba tla ba bona ba na le gore motho wa ka utla o smile le lona se ka itontona ka tla ba bona gore motho wa ka smile yes a ke la tswa gore nna ke motho le manyalo ke ntse ke batla mamngane o tla kgona Steve o tla kgona ema ke o bona jwa guys a ke la tswa gore nna ntse ke itse ke batla mamngane so ka manta o tshwantse be ke na le mamngane so e mong ke yona ema a o se ema tlhogo hallelujah wa itukisa guys a ke la tswa gore ke sa lone se se bitso ma spot on face oh sport oh ke ne ke potsa sports jwale se kopana ka le salon guys batho ba latile ke le tseleng ke ba fihla ba re ka nete ba kopa ke tle mona guys ke kopa le check salon ena e smart jwa mara ke kopa ke le bontshe fela salon ena ke salon these people ba lata ke le tseleng ke ya koloi ba re o tlo iketsa mahala ka tsheka kana pleke e bitso mang 10 building shona na we 10 building ka khonene ke sa nunu guys ke tlo batla ba mncane jwale ke bone e mong ke ane fela jwale ke bona ditsipa ke ntsa banna ka nnete ke ane why was guys I'm so much impressed. These people ban lata ke re ke koloi ke le sotho ke peta o tswa ka Moso FM. These people ba tswa business yo ke ba hlomba ban lata ke koloi ba nta te kopa o tlo etsa manare bena ba re ba tlo nkata ke tsetse ke hlombe le sa bona re ke Cisco wa ka o Cisco se a se ska no guys ne ke re jetse fela rona le batho ba tsebang business wa sena tsfapane nna ke tswa radio and then I ke re ke koloi ban lata ba ra tlo salon sa rona re tlo etsa manala ba le ba re ba tlo nkutela o kuta salon ena e building e 10 building opposite Pizzo Ground okay very beautiful guys yo mona le etsa ke maoto mo ke foot spa wow very beautiful guys le tla bona page ya teng ke man so tlo bua mara na mo se ko se ya fela no sma ba pena na ayona mo tla ba tsona na lena re ena sa mo tlaolo a kre jale ke tina di khete ka la bohlano ba tsona na re ouais qui m'a dit que sport on feed Facebook ibitso man sport on feed okay thank you guys let I check oh thank you guys ne ke re fela ke le tshotse ene sorry ka gore be ke le ka le khata ka tswa live ngane ke le radio because then ke na ntse ne ke batla go bua ka tsona tse sensitive thank you